apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika man ti aglabala kay, nagsakit ti sikat ko. Ay nawaw. Apay, anyang amin ti nararamid mo? Awan, simangpat ngamin ti binulan ko, iso akastoy. Aginana ka nga rutin. Tasya akong ti mapanaglaba. Ay nawaw, agyaman naklaunay lakay Talaga nga ay ayatan nak. Sigud mo't. Amumet no kasano ti panagayat ko ken ka. Ala, mapan ka nga rudon tapno saan ka maaldawan. Di ka agbaybayag ta sayang ti darang ti init. Ay nawaw, apay si kataglablaba. Ket mo trabaho ti babae day ta. Da kayo gaan tatang. Ay, ko nga men. Nasakit ti sikat ni Bakay. Ay nawaw, unay ket ti panang bibi mo ni ti asawa. Ha? Bayam atalaban na inton sana nasakit ti sikat na. Ayos lang tatang. Uray siya ko na, takaasim ay. Ay, ket sika ngay. Saan ka maasya ni ti bagip? Kabalak mo tatang. Iswa, didak pagdanagan. Ha? Awan mo! An-under na ka ti asawa. Ni tatang mit. Sa anak nga under. Ay ayatek nga min ni Ilona. Gumatangak man iti mantika ken sibuyas mo, Milet. Sikamat gayam, Ilona. Imbag ka pa'y. Nagmayat ti biyag mo. Nakalabaman nila kay mon. Madamaman ti sampay na. Ay nawaw, talagaan natadam ti mataman niya. Makitam amin agaraw nila kay ko. Katun tagkakaaruba tayo nga ron. Iso ano makiasawa kan tumat. Pilyam ti kasi ti asawa. Ay nawaw, amangan no awanan ti kaskin nila kayo mo itaapanawan. Ay nawaw, kayat mo asawan. Agmay-maysa nila kay ko. Katun mat, isumat lang ti makitkitak akas na. Ay nawaw, nagpipintas mo ti robot dagiti mo lamanat natang anak ko. Sigurado man ti paglakwa mon. Huwag nga ron tatang. Agsuswertiyak itatawan na. Ay ket, samantala ako nadan ati agmula. Iso nga ron ter aramidak tatang. Ti asawam ngay, sa dino ti ayan na. Imbis nga tulungan na ka. Napanakitsinta. Awan nga min si daan mi. Ay nawaw. Ay agpadigo kan to man nga ron. Amang ano dinengdeng to man ang tilot to ni nanang iyo. Uwan tatang. Agpatiguak to. Tisidain nyo. Mangantan lakay. Ay, anyat sidain ba kahit? Sinigang abangus. Makasidsidak nga min iti sinigang abangus. Manggao ka pa'y man iti ipadigok kadananang kantatang. Ay nawaw, manganta lang arudan. Imbagam kumaa, taisudan ti umay mangala iti si dada. Ay, anya kamutan bakit? Wala, umuna kalatan namangan. Siya kung ti mapanagao iti ipadigok. Ay, no apay pay la masapul apadigwam ida kat nakalasin talang arudan. Nakalasin tangag paiso. Nanang kantatang kulat ta ida? Alang mapantang arudan. Umuna akong amangan, mapisina. Mangmangan kayo magaya mo nanang, tatang. Sakto ti umay mo baraw. Ala, sumangukan. Anyat si Dayo? Nagparti kami iti nitib a manok. Ay, nagimasay. Ay, sana kaya na nga. Iso ang mga anak dito yan. Anyang iti awit mo? Sinigang abangos, tatang. Mala, idisum di tananak ko. Si daan mi kinitatang mo inton malam. Ala, umay ka sumangaw. Uwan na.
Apay nagbayag ka. Ha? Ay nawaw. Ay, nabnab-suga nga ron. Nanganak ijay na, ha? Anya? Nakisida ka, iti impadigom? Ay nawaw. Impadigok nga ron. Makisida ki din. Diyan luto da ati nagsidaat. Ay nawaw. Apay, anya tinluto daya. Nitib ang manok. Apay, adinak inyalaan ngay. Ay nawaw. Awalin natin na ibusan. Anya? Mag, isaga ng tilugan tada papananta. Sa dinong ay, sir. Aduman ng tiagla ko iti mula da ita, tapan nag-aapit manan. Awan mo't sa bali apagilakuan da iti apit da nusan asya. Siyak lang mo ti makabala manggatang iti mismo ababalay da, kadag iti lako da. Wala nga rod, sir, tayo sagana tilugan tan. No kasta, umayan ti manggatang itimulam dito'y balay? Uy, adalugan da. May mayatay, tapno santan nga agar kila, iti pangiluganan ta amapan mangilako. Ay nawaw, sigurado adaktil ti mapaglakwam lakay. Sigurado ata nagpipintas ti mulak. Ay nawaw, basta, siyak tagigam iti kwarta ah. Ay, una, di ka madanagan. At nangamin kayat ko agatangan lakay. Ha? Anyat gatangan maya ba kahit? Ada nagpintas abag akayat ko. Kan pagpapintas kumatan ah. Ay nawaw, kino nagpintas ka lang arutin? Saan mo ba'y akayat? Tad-adak apumintas. Anya tiga tangam, Baltasar. Ikanak man iti may sabuti nga arak mo dita. Ay nawaw, agin inom kagayam. Sagpaminsan lang mo. Ita lang ta nakalako ak iti mulak. Ay nawaw, ungayam, nakitak ti may alugan itay anang gatang kadagiti mulam. Kahit napananta asawam ngay. Ay, adaman na pa na ginatang. Ay nawaw. Ato yung tigat-gatangam. Amangan no kayat mo adito'y kan nga ginom. Amok nga awan ka doam iti balayo. Ikan ka iti basong. Ay, alaman nga ron. Aginong tano kayat mo. Ay katwan oray ilibre kan iti pulutan. Basta ko kang tiara. Ay, kuha na. Awan problema. Kurso na dakti asawa tinaggatangan tayo tinatnateng. Ay nawaw. Ada asawa na day jayan, sir. Dili ka daw. Uray ada asawa na. Kanyat sirbi tinagado akwartap. Nujak maala ti kayat ko. Ha? Anya kaya yung asawa ngay? Sikat ibaon ko. Ingka kasarita ti babae. Ayapom di ti balay taday singasing ko kenkwana. Ay nawaw. Mangaram kay balahasangin na, sir. Sana da ada asawa na. Sino tibos ka data? Ha? Ay, da kayaw. Sa nagsuruan. Ang tungpal ka iti kayat ko. Ay, uwan, sir. Ay, agsiputak. Kita ginawan ti asawa na di tabalay na. Tay jayin ti asawa na. Rumuwaran di tabalay na. Urayak ang makadayaw. Sak mapanagtok-tok iti balay na. Anya ti masapol mo? Sikat ti kadwa ni Sir Julio ngay may gimatang itinatang alako mi. Saan ka di? Why? Kaya da umay ko ibaga. Ay nawaw, kapampanaw lang ti asawak. Sa mga iso ti kaya ko akasaw? Si Kamay. Apay, anya ti bagam? Sana siya. Binaon na ni sir nga may mangibaga kang ka. Nga ada ka no kaya nang ibaga. Ay nawaw, anya nga iti baga na? Sumuro ka kanya. Ta itulog ka itayan na. Itatada akong dito'y balayo. Anya ti kayat yung nga ibaga kanya. Nagpintas ka man. Anyat nagan mo itayan. Ilona, sir. Maibagay tinagan mo itilangam. Kurso na da ka unay. Ha? Anya ti kayat yung asawan, sir? Sana ngagpalpalikawan. Kayat ka ngagbaling asawa. Ay nawaw, ni Sir Mat. Amo yumat nga dan asawa?
Panawa mo, ta sumurot ka kanya. Anya? Di mo kaya? Ano ti kwarta? Kabala ka doble-doblean, uno triplean tititid ti asawam kun ka. Nagsayatan mo, agpaiso nga ikan nakiti kwarta daytoy. Di ka mo nagsao. Apay, di ka mamati. Mabitlang tayo kan kay ti kwartam. Ikan kay ti 100,000. Saan ka nga gawin iji balayo? Ingka gumatangan iti barong alikhamam. Jak kayat nga gisang bay ka dito balay iti alikhamam managkapo iji balayo. Dahita ti kwarta. Ay, no. Awate kong ti kwarta. Ay, agyaman na ka, Sir Julio. Agpakadua ka kandimak. Tapno dalugan ka sa rin niya. Ay, na. Nagpipinta sa talaga na gito'y ginatgatang ko abadbadok. Puro baro amin na nabadok. Ay, no, wow. Nagswerte aklakit din ta kinayat ni Don Julio. Agbiagak ita arena. Madanagan ako nanang. Jak mo't mabiro ka ng ti asawak. Rumabiin, mawampay. Pinadas mo ko matinagdamag di ta kaaruba, anak ko. Nagdamag ako, hindi da kanumutan mo. Ay, nawaw. Anyamot ti kasta nga ugali ti asawam, asaan nga agpakada. Amo na mo't nga damadandanagan no saan nga agawaid. Anyang iti aramidot nanang. Ay, nawaw. Kat orayom latan Di ka ko mamakmakla, titi bagak, anak ko. Anya day tatatang. Si Murot ka no ni Ilona ka ni Julio. Nang ibagamit. Adon to pa'y tinakakita. Kaya't ko makasarita ti asawak. Masapo lamang no agpaiso day ta. No ngayag paiso. Anya taramidem. Ha? Ado ti kwarta ni Julio. Awan gaway mo ken kuana. Talaga sana matino ti asawam. Nasisirap siguro ti kwarta na ijay. Baybayak nga rodan. Mga no, may sagmakak pa tatang. Milet, arak mo man. Ay, nawaw. Aginom ka manan. Nasakit tinakam ko iti naramid ti asawak. Mas daawak man iti asawam. Nagsingpot ka mat. Ngam na aramid na kalino ka. Tayara ka na, yagmon. Ay, umay ka man takadwa anak nga ginom. Ay, nawaw. Nasapa pa'y Baltasar. Agbantayak pa'y dito'y istor ko. Ang mga numabarto ka. Makamuka no di mo kayat. Saklat at yagsyato na. Ay, nawaw. Naiturugan ni Baltasar dito'y lamisaan. Indumog na matlatan. Ay, riingak tamang rekapakon. Baltasar, agriingkan. Mangrekapakon. Agawid ka. Sa dinuntihan ko. Ay, nawaw. Adda ka dito'y istor ko. Naiturog mo. Nagpintas ka, Milet. Ay, nawaw. Agpaiso. Katuon, mad. Agawid ka nga rudan. Tamang rekapakon. Diyan ka pa lang tayo agawid. Mabalin na maturog ako dito yan. Nalamiis dito'y ruwang. Iti kwarto mo na, ti pagturog ako. Kasanungay no agbong at inaramid mo kanyak, Baltasar. Nasaya ta, tapno da anak ta. Ay, nawaw. Kasanungay no agsubli ta asawam. Ti panagkunam ka dikit, kaya't ko pailaing. Apay, saan mo nga ayatan ka asawam? Saanan? Manipod si Murot ka ni Julio. Ingkarik iti bagik ano agsubli. Pulos sa dya ko nawatan. Imbag man tada ka ni titalon mo. Nailiw-liwag mo, ti sakit tinakamoy ti asawam. May mayat ti kasta nga ramidem. Ngam ti agin inom ka.
Nimilit ti asawa kitan, tatang. Ay nawaw! Nagbitin! Kasano ko ma? Ada na pasama kada kami idirabi eh. Ha? Nagloko ka? Ay, saan mo ka diya pinilit? Saan? Pero isupay ti nangirugi. Kaya naman. Kasano nagsubling ti asawam? Tiyak kayatin, tatang. Nimilit ti kayat ko itan. Adda kamot gaya man, mangantan. Nakaluto akon. Ne, apay ngayon laban mo tindag iti badok nga eh. Nakita ka nakasampay ti arubayan. Wala, tapno saan ka mabanog. Amok anabanog ka nagkapoy jay talon. Ay nawaw, agyaman ak no kosta milit. O ala, mapantan ije kusina, tamangantan. Pumanaw kan di ti balay ko. Awana mo matrabaho. Tilang gas-gastos iti kwarta ti amom. Anya? Papanawan na, kalpasan a pinanawak ti asawa? Naumakan kan. Hindi nagbaya mo atulungan iti negosyo. Awan pa'y pakairanudakan ka amat. Awanan ka itibain? Itatanaw-maan na kon, papanawan na klata na kasla ayop? Basol mo! Tay manugot ka panawam ti asawam. Rupat kwarta ka ngamin. Ayop ka! Anay. Apay si kalati ang munat sumipa. Anay ko. Pumanaw ka, no di mo kaya't abubugan ka. Anda akon dito'y arubayan ti balay. Siguradok ngaon makakita kanyak. Agpaliiwak pa'y man no adda dita ni Baltasar. Anda sumunga na masikog a babay. Ni nakaisusuon mat itili na baan na. Ni Milit! Bakay, siya kung timang isang pa itili na ba am? Siya akon lakay. Amok anabanog ka nagkapoy jay talon. Sana bale, tabasit lang ang magdaytoy. Siya nga ro dahil. Diyos ko. Sa mga ti ulo. Sa pinagpudog. Imbag kumamait no saan ka masikog. Siya kung dita. Ingkagaw, kalpasan na may sampay ko na gito, ikaw magantan. Sige nga rod lakay. Sikat ti makaam mo. Nukas na. Ni Milit itanti ka dandan na ti asawak. Pumanaw akong dito eh. Saan akong nga agpakita? Mamain akong nga agsubli iti asawak. Awan matikar mga ngagreklamo. Tasyak matim mo na nagaramid iti saan arumbang. Ay nawaw! Di ka agpaalilaw iti silang tipirak. Makontento ka iti adaken ka, tapno di kanto kakaasi iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.